Rares madu sangen aku sesampune Sang Arjuna matur majeng biang do nemangkeun ketimal lare santuk ide Sang Nakula matur majeng biang idone bawas damda Maning atur ide Sang Nakula hati atur idene tap-tap halus pisan sani belin pit yang ing daging namegang titiang yang agung yen kemana hantuk titiang lakan titiang sami punika waget itu sami ngucap nenten sidang sekewanten maka sami laris pelin titiang nonton para sidau ngiring-ngiringan pucanan ibu nih titiang jugol gati napi kemalih sikian titiang Duaning ibu sampun sauning ning kawentenan titiang dahating dukul pisan titiang yang pisan titiang biar nonton persidau titiang lagi nginingian pewacanan ibu nih